بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما Rahmathuge Nabiyya mi silsilaage fonseiswana programa ekawunu badda kulli meduga programuga awda kam bayar wadanoni Sheikh Ibrahim Muhammad ya Sheikh Izzuddin Adnan debe funne sarbra shukriya ade meduga programuga awun ben wah dakkan astuka fo mawduki Handhagu Hanguraamain ahzab Hanguraamain Libey Ibrathaai Filaavalhu ade meduga awun benge mi mawduki hennas mawduwa rujuma kuring awundu mi Hanguraamain fahuga mi ade mi Handhagu Hanguraamain demeduga hingadi hadisataka kommesoraka balalana ade mi kit kuriyo sagun men kuriyo program ga ishara kurevata kit ishara kurevata kit mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mi Hanguraamain ga dohuga और गिन अनियात के लिबिगंदिया और बड़े जख्म तक लेफानोगे अने हशक्रो फिनिगंदिया अदि कलेफान कमा बेहगतुं अने मी एबैगे नबिया के हशकोलन लेहरुआ मिहुन्ने की कोंपद बैतो मी कलेफान विदालम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के किताब का ये कलेफान बावाले भी एफोगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेफानो के गंडोरा बडागे एक कलेफानो के मी खंडिकोलो साफ को दे बुमांग एक कलेफान दरिकबलुं सय्यदा फातिमा ज़हरा गारे होंगे वडागे ने देफोगा ऐसा मी खंडिकोलो साफ को निमोडात मा गुड़िगे अने अली के फोन से कलेफान खंडिकोलो एक मना देबाफ मी विदालवानी मी खंडिकोलो से दे बाशे मी दो बिखंडी एक पूरी हम वाजिब अदा कोफिए ade mi hinga telefon vidala marugen kid mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidalwani lain kunta sadaqta qital laqad sadaqa maka sahal bin hunayf wa abu dujana kalifan hangurama ge madara ge mer vidala go ta kalifan mi tedwari kama ko kalifan ge wajib ada kor bikam ga wanama kalifan ko sahal bin hunayf wa abu dujana soni ebe flunge mi zimma war furihamaya hangurama ge madanu ga ada ko de bafe ಅದು ಮಿಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮಿ ದಫರಾತು ಗತುಲಿ ಮಿ ಅಸಿರುನಾ ಬೇತಂಗೋಣ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಅನೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅನೆ 22 මිය ගතුලෙන් දියකම අනේ බයි බෙෆුන මිදාලා ෆෝන් නේරෝග එහෙන්නමයි සවුන් මෙන් මේක එතත තොසිල බලාලායරුග යාගණක මේ මුස්ලිම්ගේ තෙරෙන් අනේ මේ තිරිහබ්බර ගින මීහුන් ගතුලෙන් දියකම මේ 27 වත 28 මිය ගතුලෙන් දියකම ඉබ්නුසා ගනක සීරතුක බයන් කරවා ෆෝනේ एफोगा मी अगर मैंने फिनिगंदनी कित मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का मी यानी एजेंसी की हालत इलान करबा मदीना को वशागे अने आदमी को मकतब में रक्का तेरे को बरेट मट का सहाबिन हवाले करम फोगा एफोगे कलिफानो अने ए हालत का देन कंत करम भी गोतका बेगो de कलिफानो बिस्ना वडागे कलिफानो अने मी हमरा असद हंगुरामें नुकमडाती गागण का मदीना या अम्मेल दुर्मिगन हुन सरहद तनकी ए सरहद वडा कलेफान तनक मी मॉस्कर हेद्दम फोगा कलेफान अरिहा मी माबद गुना बि मौजूद खुजाई और इस्लाम दिन कबूल को मीने की खुजा तो है कि मी है अदेफोगा मी अगुन फिनिगंदनी कि मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तनुगा हंगुराम करो महन फोगा गागण का ए मी ए महुगे आदि तहोम अंगार बुध मी तिंदो कलेफान हुन माने के मी शव्वाल महुगे मी तिम्मन दोम पेरे कलेफान एफोगा तनु इन्नुम फो कलेफान मदीना रोजवडात मदीना रोजवड फतम फोगा कलेफान अने मी हादिसात का बदो अंगुड मेन्न अकीद कुरान के बरे वरंग तफसील को में बयान को दबाफा मी किद कुरान के इंगायत के अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करबा मिननी वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तरजून मिन अल्लाह मा ला यरजून आदे मीगे मियात और मैंने फिनिगंदनी की हंगुरामाग माने के उहद हंगुरामाग मुस्लिम ने गिलियन तो वहां के तकादी एक तेरे मक्का के मुश्रिकुन लेकिन गिलियन तो वहां के हंगुरामाग इशारा कर बाफा मंजर को मैंने फिनिगंदनी देंगे फोगा मी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी यानी अबी सलमत फान अने हंगुरामाग का फोन भी ए मी तलत के फाना दे सलमत के फाना दे बेफ्लो मी वडा ने मिस्र हद्दुगा मादीना कंटे का हवाले कर फोगा फो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब्दुल्लाह इब्न अनस से हंगुरामा का फोन भी देंगे फो कोन फिनिगनी हम यार के सफर में होगा मैं रजियो हंगुरामा हिगा दि हादिसात मी हंगुरामा के मी तेरेन ला फोगन में फिनिगनी बियोर माउना हिता में हादिसा है दी मी हंगुरामा की नो तो मी हादिसा के मुस्लिमों ने वरबड़ गिल्लन तक लिबिगन दिया हादिसात के कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के तेरेन बेकलन तो के शहीद गन दिया हंगुरामे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हिताम करबा कलेफोन हेद्दे कमा कोन मेन्ना इमरि बयान करबा फनी एगोतुं गागणक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मी बियोर माउना का हादिसा का बारे भी कबीला तक मच्चब में अने कलिफान में अने फत समादो को दुआ करो मती देने दिमे होने को मगोन बयान को के गुरआन गायत
අනුමත කීති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කොට මෙන්න වනි බයන් කොද්ද බාෆ එවාහක මේ අල් බුඛාරි එක ලිෆානුගේ මේ ෆුතුගේ ජුස් සානි කව තෆ්සීල් ko බයන් කොද්ද බාෆ බයි දෙංග ෆෝගා මේ අවුරුමෙන් කුරි අබදස් මේ යහූදීන්ගේ මකරවරකම එමිහුගේ නේගානිකමක වාහකයේ අගොම දක්කමොන්න වාහකතකේ ખાસක දෙක කිත්මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දවතුක මදීනාගේ කලිෆාන හේද කරේ දොස්තෝගේ කලිෆාන මදීනා වඩාගේ මදීනාගේ තිබි අනේ යහූදීන්ගේ තින් ගබීලාගේ මිහුන්නක සුල්හාගේ බස්ම කලවල වාහක මොගා වෙනමස් එමිහුන්න ලිබේ කොමි ෆුර්සතේ මුස්ලිමුනා දෙකොළ ආරකා තෙරෙමුන් අද මුස්ලිමුන්ගේ තෙරේගා ખાસක දෙක මුහාජිරුන් අන්සාරුන් අවසොන් හැ බේකලුන් ඛසරජුන් හැ බේකලුන් දෙමෙදුගා ಫಿತನೈಕ ಮಗ್ಫಹಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆಕ ಮೆಮೆಕ ಮಗ ಹುಳುರೋ ಕೊರೋ ಮೆಮೆಕ ದರವಾಳ ಮಂದಿ ಬೈಗುತು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕುರ ದಿ ಎಫುಗ ಕಿದ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬನಿ ನದೀರ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೆನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರವಾ ಇಕಲೆಫಾನು ಎಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಹೋದ್ದವ ಇಕಂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಫಿನಿಗನ್ ದನಿ ಎಮಿಹುಂ ಎನ್ನ ಸಮಿಹುನ್ನ ಕಿದ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಮದೀನಾ ನುಕಮೆಗೆನ್ ದಿಯುಮೈ ಮೆಹನ ಅಮಲ್ ಕೊರಬಾ ಮೆನನಿ ಎಮಿಹುಂ ಎಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕೊಫವಾನಿ ದಿನ ಫೋಗ ನಜ್ದುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಾದಿ ಅಫ ಬದ್ರುಗೆ ದೇವನ್ ಹಂಗುರಾಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕೊಫಾವಾ ಇರುಗ ಎ ಹಂಗುರಾಮ ಕೇಸ್ ಹಗೀಕತ ಬಲ್ಯಾಲಾರುಗ ಮಿ ಕುರಿಗೋ ನಿಸಾರ ಕುರಿಗೋ ಬದರ್ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ದೇವನ ಬೈಗೊತುಗ ಮುಸ್ಮಿ ಅನೆ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಫಹಾ ಕೊರಬಾ ಬೈ ದೆನ್ ಮಿ ಹೊದಂಗುರ ಮಿ ಖಂದಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿಗ ಹಿಂಗಾದಿ ಅನೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕಿ ಗಜದ್ ದುಮತುಲ್ ಜಂದಲ್ ಹಂಗುರಾಮ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಕಿತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೀಗೆ ಮಾ ಬೊಡು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಮಾಗಿನ ಹರಕಾತ ಹಿಂಗೆ ಗೊಸ್ಪಾನುವಾಗ ಇನಮೈಸ್ ಮೀಗೆ ಹಗೀಗತ ಬಲ್ಯಾಲೆ ಮೆಹರಿಯಾ ಕಂದತಕಿ ಸನೆ ಅಹ್ಜಾಬ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಮಕ್ಫಗಿಂದಿಯ ಕಂದತಕ್ಕೆ ಎಗೊತುಂ ಗುರಶುಂಹಾಗೆ ಹೊರಿಹಾ ಗಬೀಲಾತ ನೋರ ಕುರಶುಂಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಇಬ್ಬಸ್ಫಾವ ಹೊರಿಹಾ ಗಬೀಲಾತಕ್ಕೆ ಮೀಹುನ್ನ ಅದಿ ಮೀ ಮದೀನಾಗೆ ತಿಬಿ ಯಹೂದೀನ್ನ ಮದೀನಾಗೆ ಬೇರೆ ತಿಬಿ ಯಹೂದೀನ್ನ ದೆಂಬೆಸ ಮೀಹುನ್ನ ಬಾಗವರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆಂ ಗೆ ಲಷ್ಕರ್ ತಯಾರ್ ಕೋಗೆ ಮೀಹು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದೆಕೊಳಂ ಹಂಗುರಾಮ ನುಕುತಿ ಮೀ ಹಂಗುರಾಮ ಅವನ ಮೆನ್ನ ಮಶ್ರಫಾನಿ ಅಹ್ಜಾಬ್ ಹಂಗುರಾನವತ ಮೀ ಖಂದಗ್ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಕೊತುಗ ಇಜದಿನ್ ವಿದಾದ ಫಾನಂತೋ ಮೀ ಕೀಬೆಗೆಂತೋ ಮೀ ಹಂಗುರಾಮ ಮೆನನ್ ಕಿಯುಗೆನ್ ದಿಯೈ ಕೊಬಾತೋ ಎ ನಮುಗೆ ದೇಹವ ಮಾಣೆಕಿ ಅವನ ಮೆನ್ನ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آدم أحزاب نوت خندق هنغرامه أو من أجين أحزاب كمان كي جماعة كبايكو إمة كويجم إسلامي دولة مچا أميم هنغور نوت بالي كرمت تكادي كتمان نبي صلى الله عليه وسلم جه مي واسم دنيا فهلمت تكا كلمة تباوي مي پورے مسكته ಅದು ಇಲ್ಮರಿ ವಿದಾಳುವೆ ಮಿ ಖಂದಗು ಕುಣವುಣು ಕಮಕಿ ಮಿ ಮದೀನಾ ಸಲ್ಮಾನುಲ್ ಫಾರಿಸಿಗೆ ಮಶ್ರಾಗ ಮತಿಂ ಮಿ ಮದೀನಾಯ ವನ್ನಂಗುನ್ನ ಮಗುಗೆ ಪುರ ಮಿ ಅನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ ಅನ್ನ ಮಿ ಹುನ್ನ ಹುರಸಳ ಮಟ್ಟಕ ಕೋರು ಕೊಣುನ ಮಿಸವ ಬೆಟ್ಟಕ ಬಣವೆ ಮಿ ಖಂದಗು ಮಿ ಕಿಕ್ಕಿವನಿ ಮಿಸವ ಬೆಟ್ಟಕ ಹೇಮ ಅಸ್ಲು ಬಣವೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀಗ ಮಿ ಖಂದಗು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಮಿ ನಂದೇವನು ಗೊತ್ತಾ ಬೇಹೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಮರಿ ಮಿ ದಕ್ಕಾಪುರಿ ವಾಹತ ಗೊತ್ತರಿಂ දෙවාහකේ ෆාහ කුරන් මීග අවුන් මෙගෙන ඉස්ලාමී දෞලතුගේ කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ දුනියගේ ඒරු මේ තිබි මේ මිහාරස් දුනිය හිඟමුන්දා කන්දත්තක හංගුරාමාගේ ලෂ්කරුත නිවා මට්ටක එමුන් දිෆායි ගොතම රක්කාතරි මට්ටක මේ කෝරකොණ මාෆද කන්දත්තක ෆෙකමක ඉස්ලාම් මීගේ සාස්ත්‍යක හර කුරින් කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේෆා අස්හාබේ කලුන්ගේ මේ හංගුරාමාගේ මුනරුතෙක්තරෙන් මිකන්ත බේණු කරවා ෆෙදෙන් මෙම අහ්සාබුගේ මේ අසු අරබීන්ගේ කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යහූදින්නා එබ්බාවගෙන් යහූදින් මිකම හිවරු දීගෙන් යහූදී ගබීලා මෙහොන් ගබීලා තම් බේරුවගෙන් ගොස් මිහුන් ඛයිබරුගා වසම්බර උමෆහුගා බණවේ ගොතව මිමිහුන් මේ ගුරයිෂ් මන්හාගති මක්කා මුෂ්රිකුන්නා එමිහුන්ගේ දීනකි හෙව දීන් කමුගා දෙකකින් එමුන්නා එබ්බාවගෙන් මේ හගුරාම කුරුමට්ටක රිත්ෆාන ගබීලා යකි ගබීලා තෙවෙන් අරබින් එතරේගේ ඒරු තිබෙමිහුන් එව්වගෙන් මිමිහුන් මේ එව්විකමට්ටක අහ්සාබ් හංගුරාම මේ හංගුරාම මන දෙගොන් අද අවුන මේ අහ්සාබ් හංගුරාම බලාලායරෝග මේ කුරින්ගෝන ඉෂාරා කරගොත මේ අහ්සාබ් හංගුරාම හංගුරාම හිගයන් ගොස්වන හිජරන් ෆස්වනහර ශවබාල් මහුගා මේ අල්වාගිදී බයන් කරබා මෙරනේ හිජරන් ෆස්වනහර ज़िलक़अदा මහුකම එනස් ඉබ්නු සෞද එනගේ මේ යන්නේ ෆොතුග තබගාතුල් කුබ්රාග බයන් කරබා මෙරනේ ඒ ज़िलक़अदा මහුකම දෙක් මිහගුරාම බලාලාර හකීකතව කුරින්ගෝන ඉෂාරා කරගොත මේ යන්නේ බන නදීර් වංහාගේ මිහු මදීනා නුක්මගෙන් ගොස් අදමක ඉස්සත් දෙන ඉෂාරා කරගොත ඛයිබරුගේ මුසමිර මෆෝගා එමිහුන් මුස්ඛනරගේ මුස්ලිමුන්නා දෙකොළම් යන්නේ මේ දෙකොළකම හරකාත පෙට්ටි අරබි ගබීලාතකෙන් හිබර්දි අද මිහුන්ගේ මක්ස්මානේ කි මිහුන්ගේ ෆරිෆා එජෙන්ඩාගේ දශුන් මුස්ලිමුන්නා දෙකොළම් අරබින හිබර්දන් මට්ටක මේ මසකුර යහූදීන්ගේ තෙරේගේ මෂූර් මිහුන්ගේ තෙරේගේ සලාම් බුන අබි හගීගා හොය බුන අහ්තබා කිනානත් බුන රබියා මේ හෞසා බින් කයිසා අබි අම්මාර් කිය මියකෙමනේ
mimihun emmen ekuegen arabi gabilata gaganaka arabinge madinaga makka goshai ganganaka hata nawawihaka gabila oleru mi gabilata hoge ama bodu percent ka ekko emihun muslimuna dekolon as madina kari anna khabar bodakit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi sahabin nako mi askari badalun ba bebevi e badalum kit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabin miswalu korvi kihinin he mi halatu ka kantata korambi දෙම ඉදින ඉෂාරා කරගත එතනක තිබ්බේ බේකලුන් තරේ ගෙමින වඩාන්නවා බේෆ්‍රස් සම්මාන අල් ෆාරිස් එකලෙෆෝනගේ ෆාරිස් කරන නිස්බබා බේකලේ එකලෙෆෝන් දන්නවනේ අල්ලාහ් රසූලය තිමම්මෙන්ගේ මේ රසුගා වත ෆාරිස් කරාගේ තිබන්න මෙන්න හංගුරාමයක බයික අන්නකමුගා වණම තිබන්න මෙන්න එබේක කුළුමුද මේ ಕುರಿಮತಿಲುಮುಗೆ ಗಾಬಿಲಿಯತ ನೆಕ್ಕಮುಗ ವಾಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆ ಹದಾವತ ಕಿ ರವ್ವಶಾಗೆ ಬೋಡು ಅಣೆ ಖಂದಗೆ ವತ ಮಿ ಕೋರೆ ಕುಣಗೆ ಕೋರುಗ ಫಾತುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆ ದಿಫಾವಣಿಯೆ ಎಮೀಹುಂ ಕೋರುಕರ ಹುರಸ್ಕೊ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆ ಹಂಗುರಾಮಯ ಅನ್ನ ಹಾಲತುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆ ಮೆ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರನಿಯೆ ಎಮ್ಮ ಮಿ ಖಿಯಾಲಕಿ ಕಿದ್ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಸ್ವರ ಮಿ ಅನೆ ರಂಗಳು ಖಿಯಾಲಕಮ ಗಸ್ವಡಾಗೆ ಕಿದ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮದೀನಾಗ ಮಿ ಅನೆ ವದಿಬೆ ಫಸೇಹ ಮಗುತಕ ಎಕ್ಕುಳು ಅಣೆಕೊಳ ಕೋರೆ ಕುಣ್ಣವಾ ಫರ್ಬತ್ತ ಅವರು ಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ दिफा लब्बा कलेफा ने फर में कोरकुंड मसेक मुस्लिमना हवाले करवी ए मसेकत कबीला तो मच बहा लब्बागे अदि कलेफा ने मसेकत बारे वडागे गंत कुरी गिंदवी मी मिहादिसाय अवन में नेगदनी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेफानो के सहाबीन ने कंदत मशवरा करवा अदे बेफुलुंग दೆಬ್ಬಾ मशवरा लफागे मतिंग कलेफानो हंगुरामय कंदत कमगा वी नमे सदिक सौदी कमे कमगा इज्तिमाई कमे कमगा कलेफानो ए बेकलुंग दೆಬ್ಬಾ मशवरा त कबूल करवा कलेफान ए में मशवरा तंफीज करवा फोरिक एनते ब्रा आदे अरवण मी हम मी वाहके दयारु कुडको कुरी हिदाफ वाहक दक्कालान ए ನಂಕಿಯೊಣು ಗೊತ್ತಾ ಬೇಗೊತ್ತು ವಾಹ ದಕ್ಕಾರೋಗ ಹಂಗುರಾಮೆ ಹಂದಗು ಹಂಗುರಾಮ ಕಿಯುನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮದೀನಾಗ ತಿಬ್ಬವಾಗೆನ್ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರೆಯೊಮ දෙමෙ අනේ දෙබෙෆුලුංග වහක ඉෂාරා කරුගත දිෆායි ෆියවලගේ ගොතුන් මදීනාගේ උතුරු ෆරාත ඛන්දව කොණෆා වාති ඒ කමකී ඒ එසමානු ගාරබින් දන්න කමකර නුවෙෆා ඒ එමිහුන්න හංගුරාමගේ උකුලගේ ගොතුන් මත උණරේ ගොතුන් එමිහුන් දන්න කමකර නුවාති එකම එමි වරබඩන් අජාබුම්ගේ සවබුම් මලාමෙක්ක වාහක දක්කා අලුම්ගේ තෙරේ මි නං එමිහුන්න මුහිම්මුවගෙන් දියකම අමිවණි දැන් ඛන්දගු හංගුරාමේ අහ්සාබ් හංගුරාමේ වෙසබ කියාවලේ සබකි යසුග කුර්ආන් සීදා එනං අල්ලාහ් බාවා ලබ්වාෆුන් ඒ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් මි හංගුරාමේ නුකුංගිරු එබෑ මිහුනකු හිසාබුගේ මි තෆාතු කබීලාතුගේ මිහුන් ඒ හංගුරාමේ නෙරෆා වාති එකම ගුලිගෙන් ඒ වාහක බයන් කරවා අල්ලාහ් බාවා ලෙවි ආයතුගේ එකම ඉෂාරා කරේෆනත එනං සීදා වාරිද් වාති මිහංගුරාමේ ඛන්දගු හංගුරාම කියුනි මදීනා උතුරු ෆරාතුග මි දෙම්මේ අලුමන කුරින් ඉෂාරා කරන ෆදෙන් හුරතු ශර්කියා ෆිෂගෙන් හුරතු ගර්බියා හැම ඛන්දග කොන ෆාවත් ඒ මදීනා වර්ණංගුන ෆසේහ බින් හිමනේ සරහදු එකම නිස්බෙවා ගොත හගීගත කි මදීනා කි තොබී ගොතුම් ඔයි කිල්ලායෙන් එහෙම ඒ තොබී කිල්ලාගේ මි වර්ණංගින දොරාෂේ ගොතුග මෙන්න හනෆස් හැම නොත මි හැම බිමුගේ සරහදු ඒ සරහදුග මි ඛන්දව කොණවිගෙන් ඒ ෆරාතුග මදීනා ගොන්නානි දණුෆංගුත අදි ෆර්බතක කිල්ලාතාන ෆරාතු උතුරු ෆරාන් හැමේකනි හාමකො මිහුන්න වදවෙන් ඔන්න රෂේ ගොත මදීනා ඔන්නනි අහ්සාබුන් හමලා දිනුම ඇස්ෆාවණි දෙම්මේ අලවණ මිෆාහ කුරි හාමෙන් ඔන්න සාෆ් ෆරාත දිමා ඒ මිෆරාන් ඔන්නනි වර බලිකෂිකෝ මි හංගුරාමයක් වා කුර්ආනුග අල් අහ්සාබ් නොත තෆාත් පාටීත mi namuga bayamefa wati khandagu hangurama hingi hijran fasrna haruge shawwal moge terega khandaw konoma rasulullah sallallahu alaihi wasallam nge irshad devi kurin alon menna de befunas faha ko de faden salman al farisi radiyallahu anhu den siratu gahodurina jumhur ilmeri vidalwa gotuga ahzab no ta khandagu hangurama hingi hijran fasrna harude mige tafat riwayat mi ebhori ilmeri burawadayan bani ಫಸ್ವಣ ಹಾರುಗಾಕಮ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮಸ್ ಬೈ ಬೇಫ್ಳು ಮಿಹಂಗುರಾಮ್ ಹಿಜ್ರಾಗ್ ಹತರ್ವಣ ಹಾರು ಹಿಂಕೊಬ್ಬಣ ಮಿಹುನ್ ತಾರೀಖ್ ಜಹಾಮುನ್ ದನಿ ಹಿಜ್ರಾಗ್ ಫಂಗ್ ಹಾರುಗೆ ಮುಹರ್ರಮ್ ಹಮ್ ಫೆಶ್ಗೆನ್ ಕಂಗ್ ಈ ಸಾಫೆಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಹೆಮ ಜುಮ್ಹೂರ್ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ಉಸೂಲ ಖಿಲಾಫ್ ಗೊತೆಂಗ್ ಈ ಜುಮ್ಹೂರ್ ಇಲ್ಮರಿಂಗ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಕಮ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ಸಹ ಕೊರವಾ ವಿದಾಳವಣಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ಹಿಂಗಾದಿ ಹಿಜ್ರಾಗ್ ಫಸ್ವಣ ಹಾರುಗಾಕಮ ದೆ ಮಿದನ್ನೆವಿ ಹುರಿಹಾಕಮೆನ್ ಹಾರುಗ ಅಳವಣ್ಮೆನ್ನ ದೆಮ್ ಕುರಿಂಗ್ ಇಶಾರೆ ಕೊರಣ ಗೊತ सलमान फारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवी इरशादु ए इरशाद कबूल करवा खंदगु कोन्नवम फेट्टेमुगे वाहक ए मितागे इशारे वेगेन दियुमा अधिहमे गोता
mi Handhagu Hanguraamain fahuga den ane islami tarikh ga algommenna warabboda mi Handhaguge dawru fenigen dan ehmema algommenna mi fahaga wegen dani ane duniyege hedin hadorettoga huri kantatta islamunnan ei muhimmu kammege gotuga fenijjiya ekamen islamun eba mi qabul kore adi ekan mi taraggi eba kore ehme madinaga mi kafirunna kurimatiwa gota Handhagu konevigen de diyun ei kafirun anna mi libuna ajabaka viesei Hanguraamainge waram muhimmu ukulen ei ehme e ukulu egotuga ane beenun hifafa ege fahun islamunge mi radra binakurum dieruge erarasuga mi difai fiyawalege gotun Handhagu ane konevigen diyekan radarasuge beeruga misalaka khalifainge zamanuga misalaka abbasin binakuri rashen ei Baghdad binakuri Baghdad washagen mi Handhagu konefa wakan ei faha koren jehekamen adi hame gotan enumwes bay ratta binakurum deru mikala ane Handhagta konefa horikan ei algon menna faha korekame ege natija ka wegen di asuga islamunna mi radasuga mi difai fiyawal warugada wegen diu Handhaguge mi konefa wa konewman algonmen balafiya ei mi madinage himayatattaka lewunu warugada fiyawale madinage mi fasehem wadiwen wettanuga Handhagu konuma fawga ege fastan alafa wani rasha kari farata den ege beenumaki ane mi ahegga as asuga mi Handhagu huraskoffa madina wannan undaguwa waran e fulaminuga Handhagu konefa wani ilmen faha korwa gotugu ejjiya gagganaka mi faswaraka meteruge ane fulaminuga Handhaguge mi konefa wani adi hame gota mi fummina balaruges amu insanege mi hunnani hamu fasmun evaru ehm evvore tankolen ane funko Handhagu konefa wani ben ilmen faha korwa gotugu ejjiya haimmun ammusha hame mi fummin hurikama riwayatuga mena nehenna mes mi Handhaguge eterega mi bain hisabta tila hisab hurikan ei algon mena faha kuranika diguminuga bay riwayatuga na gotum fasateka meteru Handhaguga hurikama riwayatuga ade ehmima mi dennevi digumina me denne fulamina mi kandatakun angadeni ei hama Hanguraamainge difai warugada ukulekkan e difai ukulaka waanunto duniyege erugoen emme bodu debaruge teren ebbaru ei farisiin emihun Hanguraamainge beenun kuri waram muhim ukule gotuga Handhagu mi konnam diyei den ekan Salmanul Farisi radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devima ekalek faanu madinage ahuduverin lavva adinota ashabum na ekwa ekalek faan himine wada annama gotun ekanta korevem Hanguraamainge waram muhimmu difai fiyawale gotuga Handhagu konevigen di ade mi demme ke Ibrahim ishara kare gota tebefunda mihar mi photo fini wada fawani mihar mi Handhagu konefa waroge defaradaga mehri defarubada mitunuga meti Madina manaki umki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabai jagha mi kafarunge lashkar Makkah ge mushrikunge lashkar mene midimalam Ghatfan wangha ge lashkar mene midimalam miyati hagigatuga mi muslimun kodefawa Handhagu manaki farbad matin aragam mihingos muslimun mi kafirunaka muslimun nahmadawada kevenne adi mi faratun gos mi sarah khamala dewe kanne de mi farat mani mi Jabal al-Asir ad mitanumati mi sila farbad ema mitam mi hagigata Madina badwen wing hamekan mawkama wati wasakid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mi Salman al-Farisi mi qiyada ma gudige mi sarahad ekko konefa mar bodu mi tan mi konefa mi tanuge zariya muslimun mi Hanguraamaga mi rakatirkan hodi adi kuringa ishara korigota mi ane mi party tha ke lashkar tang annam pettu ma gudigen kid ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ya mi khiyal Salman fan hoshalo ma guniga mi khiyale ke mulin khiyale ka bi kamuga wi nama sei strategy gotum war muhim bekale kamak ame masakade kamuga wati kid ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Handhagu konuge masakke sahabin ge meduga baswale bi gagandaka kom me diha bekale ka 40 mushuge magun kele fan baswale ba fairuga Handhagu konu masakke sahabin war hiwa kama korebi hamaga kid ma Nabiyya
sallallahu alaihi wasallam ebekalunnaya ko mi Handhagu konumu masekatuga baaru wadannevi bikuttu me Bukhari kalifanu fotuga bayan korba mi unani ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korbi ashabekalu mi kalifanu ibarat Bukhari vidal mi unani ashabekalu Handhagu konne viruge timmammen tibi ki Rasulullah ga arihuge timmammen Handhagu nege belitan ufuluman die kondunne ki ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis korbi Allahumma la aisha illa aisha al akhirah faghfir lil muhajir wal ansar manake hadabras kalako mi duniye mi ufarik me nune oti akhiratu ufarik ma bajjar ko hadabras kalako muhajirin ansarun fa fusawade baade ekutun kit ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi Handhagu kono masekatuga gada finiga muhajirin ansarun masekatu bar wadane kit rasul masekatu bar wadannevi ebbes khale mi fuhi kame neti borbali kame neti pandha fulu kam matiga kit ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi mi masekakura manzar fini wadat ma gulin kit ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hin dogata dua kure bima ege jawabuga ebekalu dannawani nahnu allazina bayau muhammada ala jihad ma baqina abada manaki aharmeneki muhammadu gifana bayatifaqati mihunne aharmen diri duniyage tibehinda aharmen Allah subhanahu wa taala mage jihad kurun kuriyak gendaname begotun al barabun azib riwa koraba fani timammen na ko kit ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Handhagu ge belitan ufulle manzar timan kalefan dekodayati me ekamuge samo kalefanu ge hashikoluga hirafuge beli ungulipave ekalefana kiwaran isserikol gina bekaleke ekalefanu beli ufullewun ibn rawaha ge basta takrar kurabiye ay Allahumma lawla anta ma hadaytana wala tasaddaqna wala sallayna fanzilna sakinatan alayna wa thabbit aqdama in laqina in al-awla raqibu alayna fa in aradu fitnatan abayna den ad migota gonde muslimun Handhagu kono mase koriya gendevi mi kid ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihu kalifanu ge sahabinge tarin bay bekalum bandha hunu kama begatun shakwa kore terega Abu Talha bidala mi onnan ove ahar me bandha hunu kama sabun shakwa kori me kid ma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ek bandha hunu sabun timanne men tibi bandu ge eche madegene एफोर हर में तिमन्न में बंडो है आती है कमा शक्वा कुरी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेफान हेदन को हिल्ले वाले बाफा दक्का वाले बरे कलेफानो के बंडो फुलो के दिहिले बनना वाफावे माने कि द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेफानो के नबी कम के रिसालत अदा को रबी कलेफानो के अमली हया पुलो के कलेफान विदालवा कम बहे मी कलेफानो के सहाबी ने दक्को में गंदे कम मिगा में नेगंदनी दिन मितनो के दिन और बलालाने मी Handhagu कोणमो के तेरेगा हिंगा दिया भाई मोज्जा तक बहेगा तुम ada mi demega Dr. Musa Anwar ifa kore fa demiyar mi kam masekkata ki hagiyatuga sarwan men min Islam dinu difa'uga dikitma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amali gotun kalefan nuge mi tabawi imam wegen tibi kalefan hegotu imam wegen dinu difa tibbe be kalunna kore masekkata balar mi geterega demmege faahaga gen dewaram muhimmu mi nota ekami kitma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ilmi mu'jizate kiru Qur'an kan awun men sebenge नमस मी के तेरेगा हम हिंगा दिया हादिसात मी सियरतो के इल्मन तारीख इल्मन बयान करबा फतम मी मधु खायत कोलुम एक बरका लेवें गिने बैक फरीक कोलुम देम एमे में कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरका फलुम अवन में गेन मी के तेरेगा हिंगा दिया बे मुअज्जिजात मी Handhagu कोन मो तेरेगा मी हिलेग के वाहा के हिला के जसवा बस असाब हिला खंडान लेवे कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिला के जसवे तनुम ehila mi kudi wegen dia kama mi fada wahagatus bayan wegen we adi ay ko ha mitanuga faha kollam ben me Handhagu konumu terega hama dimawi mi kand war mi Islam dinuga duhanto Madina ge difauga matan mi gaumuge difaa kurumattaka em iskom maseke kurumuge isveriyaki gaumuge verimiha wefa me verimiha ge zimma ya masuliyate konnan kange bayenge komme mi hegge is masuliyata ki mi hegge gaumuge difauga emi hunge dina gaumuge mi aman kama bedan mitanu tibira yitunge difaag mase kuran jehenekan eme kitma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi kore mase puga aruna fennan mi ge terega bayan wegen we mi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ekalefa wadan denne we dohuge mi Handhagu kono mashtul wegen ulaniko asur namad wagutu maiki gat mi irossen gabe fani ehru kitma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ari hoga ekalefa namad kurabba fito belle weru ga ganaka irosunu kombe namme sarwan me gene mi terega mi arwan menna mi shariatu namadu elumuge nota namadu gada kurumuge de uzure goto meduri kama mikam wegen mediyai handannetu mi tere himene mediyai ede irosuma kitma Nabiyya sallallahu alaihi wasallam magur namadu bangumo fa khalifa asun namadu gada kurevi em arwan menna engeni mi ga evs mi heku namadu ege wagutu ada kuran je hecche kan names mi fada shar'i goto magbulu de uzure niduma handannetu mi fada kam medurima ki kashim wa kamakam
ಅದು ಮೀ ಹಂದಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಣಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಮೀ ಅನೆ ಮುಜ್ಜಾತಾಗ ಕೊಣ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಕುರಿಂಗ ಕೊಂಡು ಇಶಾರ ಕುರಿಂಗ ಅನೆ ಹಗೀಗತುಗ ಎದುವಸರಕಿ ಮದೀನಾಗ ತದಮಂಡು ಕಮ್മുಗೆ ತದಮಂಡು ಕಂ ಸೊರೆಕಮ ಅದಿ ಫಿನಿಹಾಗ ದೋಸರಕಮ ವಾತೀವೆ ಕಾಯಗಂಡಕ ದೆತಿನ್ ದೋಸ್ ಒಂದೇ ಸಹಾಬಿಂಗ್ ಹಮ ಎಸಬೆಚ್ಚ ಫರಿನ ಕೊಳವಾ ತಿಬ್ಬೇಕ ಒಡ್ಮನೆ ಫಿನಿಗೆಂದೆ ಮೀ ಕಿತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗ ಅರಿಹಾ ಜಾಬ್ರುಗ ಫಾನುಗ ಅಮಿ ಕಂಬಲುಂ ಅನೆ ಬಕರಿಯೆ ಮೀ ಕತಿಲೆಮ ಫೋಗ ಏಗೆ ಅನೆ ಮೀ ಎಚ್ಚ ತಯಾರು ಕೊರವಾಗೆ ಸಿರು ಕಲೇಫಾನ ಗೆನಸ್ದೆ ಬೀಮಸೆ ಕಲೇಫಾನ ವಿದಾಳವಣಿ ಹುರಿಹಾ ಸಹಾಬಿನ ಗೋವಾಲೆ ಬಾಷ್ ವಿದಾಳಫ ಎ ಖಂದಗ ತಿಬ್ಬಿ ಕುಣಮಕ ಬೈರ್ ವಡಾನೆ ಹುರಿಹಾ ಸಹಾಬಿನ ಎತ್ತನಕ ಜಮಾ ಕೊರವಿ ಕಾಗಂಡಕ ಬೇಕಲಂ ಅದದಕಿ ಮೀ ಎಂಹಾಸ್ ಬೇಕಲುಂ e bekalung etaketi me bismillah wadala horiya be fulung ettenega tiboagen ane fari kulwa sid hoswegen nodiyak ma gonone bayan ege dani den hame gotan ane nomanul bashiruge ukhtakwes amay gotak ege chiteke manage bappa fula bodbe fula me ka chiteke hipoy wadaga tima kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaga te kalefaano ekamana garim kadru kol kede wadaga tima ekamana note kadru kole ekal debrime kalefaano fotingande bahatna kalefaano ge sahabinna goale bima e bekalung egen fari kulwa bekalum me ane banha kam filagen deruge se fotingande gori kadur madogen nodiyakan agon menna bani bayan egen gossamane ki kidma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nabawi mu'jizatu ke terege himene kandattake hame gota demake izadene ishara kore gota me jabir fan ari hun alman bukhari riwa koraba hadisage menani e bekalung ane ಖಂದ ಕೊಂಡಮನ್ ದೇರುಗ ಅವರ ಬೊಡು ಹಿಲಗಣಕ ದಿಮಾವಿಗೆ ಎಬೇಕಲುನ್ನಂ ಏರು ಮೀ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಎಬೇಕಲು ಬಲಿಕರಿಸಪ ವಾತಿಯಾಕೋ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಮೀ ಹಿಲಗಂಡು ಮೀ ಫಳಾಲೆ ಬುಮುಗ ಉಂದುಗುತಕ ದಿಮಾವಿಗೆ ಕೀತ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಯದ್ ವಹ ದೆನ್ನೆ ಮೆ ಕಲೇಫಾನ್ ತಮನೆ ವಡಾನೋ ಇದಾಳೆ ಪೋಡಾಗೆ ekelefaano wadanes eros ekelefaano ge bandu fuluga hile bannawa furik mo wonni maanege bandha hunu kum sobun den efoge ekelefaan bismillah vidala pe moloyen hilaganu ge jesse neeti mi ane timburiya no tekele eti falagen diye mi hadisa lima mahmud ekelefaan musnad ge bayan koroba menane ge baana ge menani ekelefaan bismillahir rahmanir rahim mihim vidala jesse eti farukun hilage timba kole ba falale biye adi allah akbar विदालो शाम कराए तवदन तिमन कलेफा अल्लाह देब्बा फि मैं अल्लाह गंदेब्बा विदालो में तिमन कलेफा अन मितनुगा हुन्नवारे शाम कराए रकुलिया गंडवरत फिनवडा नवा काले यफुगा अनेखपास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम विदालो जैसे इतबारकं हिलागे तिम्बा कोलेब्बा फड़ाले भी अदि विदालो भी अल्लाहु अकबर तिमन कलेफा फारिस कराएगे तवदन देब्बा फि मैं अल्लाह गंदेब्बा विदालो में तिमन कलेफा मितनुगा हुन्नवारे मदाइनुगे हुदुकुलिया गंडवरत तिमन कलेफा फिनवडा नवा कहले हम अनेका से कलेफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम विदालो जैसे इतबारकं हिलागे बाकी बा फुन रब्बा विदालोनी यमन कराएगा तवदानी तिमन अल्लाह सुभान तिमन कलेफान अल्लाह सुभान देब्बाफिए तिमन कलेफान मिहार सन्नागे दोरोहित फिन वडानवा कहले अदे कुरिंगोडी शारक कुरेगता मी अने मी ಮದೀನಾಗೆ ಉತುರು ಫಿಯವಾ ಮುಳೆ ಸರ್ಹದ್ ವನಿ ಅಡಿಗುಡಂತಕ ಫರ್ಬತಕ ಕದುರುತ್ತಕ ಬಗೀತಕ ಮಶಾಲೇಫ ಎಮತ್ ಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗವಾತೆ ಕಲೇಫಾನ್ ತೂನು ವಿಸ್ಮ್ ಹುಳುಗೆ ಸಬುಂ ಬಡು ಲಸ್ಕರಕ ಮದೀನಾಗೆ ಉತುರು ಫರಾತ ಅಮಕಿ ಅನೆ ದತಿ ಒಂದು ಕಮಕ ಬಾಂತಿ ಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನಾಯ ಹಮಲಾ ದೆಂಗತಿ ಹಮಕನೆ ಉತುರು ಫರಾಕಮ ಬಾತಿವೆ ಕಲೇಫಾನು ಎ ಫರಾತುಗ ಖಂದಗ ಕೊಣುಬಾ ಮ್ಯೊನನಿ ಅವನಾಮ ಕುಡಕೊ ಇತುರುಕೊಲ್ಲ ಇರುಗ मी हंदग कोणुम सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु देवी इरशादा मशरा गुडिගෙන් मी मसक्के බෑකොරවෑ මුස්ලිම් කුරවමු ගෙන්දෙවි දෙන් මසක්के කුරි දුවසරකී තදු මඩු දුවසරේ මදීනාග වර තදු මඩුකම් බොඩු වෙෆා අදි ඒ ගීතුර ෆිනි ගද ෆිනි මෝසුමෙ ගෙතරේ එහෙම අසාබේකදුන අමලී ගතුම් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේකදුන නැග්ගො मी මසක්කතුග බෑරි වඩාගෙන් ವೆಲಿ ಫುಲ್ಲವ ಕೊಣ್ಣವ ಹದ್ದವ ಅವಳು ವೀಮ ಏನ್ ಮೀ ಮಾನವೀರು ಇತುರುವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಅದಿ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಸುಗ ಬೇಣು ಫುಳು ವಡಾಣ್ಣವಿ ಮೀ ಎ ಬೇಕಲು ಎ ಹಿಮೆಣಿ ವಡಾಣ್ಣವ ಗುರೂಪೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ನೋದ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾಅತಕ್ಕು ಸೆ ಜಮಾಅತಿಗ್ಗ ಮೀ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಸಿ ಹಿಮಣುವಂ ಎ ಬೇಕಲು ಬೇಣು ಫುಳು ವಡಾಗೆ ಮೀಮ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೀ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಸಲ್ಮಾನು ಮಿನ್ನಾ ಅಹ್ಲುಲ್ ಬೈತ್ ಮಾಣಕಿ ಅನೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಣಿ ತಿಮಂಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಅಹುಲು ಬೈತುಂಗೆ ತೆರೆನೆ එහෙම ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಮುಂದೇರು ದೆಮ್ಮೆ ಕೊರೆಂ ಅಳುಮೆನ ಫಾಹ ಕೊರೆಗೆನ್ ದಿಯ ಗೊತ ಮೀ ಜೋಶಾ ಫೋರಿ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಲೆಂ ಬೈತುತ ಏರುಗ ಮೀ ಬೇಣು ಕೊರೆವಿ ಆಹಾರ ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಆದಕಾದಯಾಗ ದಿವಿಹಿಂಗೆ ಮೀ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾರು ಬೇಣು ಕುರಾನ್ ಅಂಬಾ ಏಕಮಕು ಅಂಬಾ ದಿವಿಹಿಂ ಅಂಗೆ ಮೀ ಅಂಬಾತ ಮಿಹುಣ್ಣನಿ ಆಮು ಗೊತಿಗ ವೆಜ್ಜಿಯ ಆಮುಂಗೆ ತೆರೆ ಕಿಯಂ ಏಕಶೀಗೆ ನುವಾ ಕಾಲ ಇಬಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಏ ರಂಗಳು ಎಚ್ಚಸನ್ನು ಏಕಮಕು ಮಾನವಿ ರೂಹ ಇತುರು ಕೊಫೋರ್ ಇತುರು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹೌಲುಗ ಅಮಿ
mi akhlaq gotun dan nun ibaret beenu koggen echi kiidane kan algu menna mitaga mi fahaga wegen mi dani den ham egot rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabun ge tereng sak ammar bun yasir Handhagu masakke pulu kore viroga mi ehem bekadu na khilafa mi ammar bun yasir mi ufullawani de hila gandu nota by far de veligoni kamal gonam balama hinga egota mufullawati feni wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammaruge arihuge wahaka mi kinetoti kanta korawani vidalema mi rasul hadis korema ammar vidalawani timan mi ekacheki timannettaka ufula echeke anakacheki kalek fanataka ufula echeke hema atiman mi masake me korani timannage mi hayatuga kalek fanuge takaves kantatake koddunu masheem min alumenne engeni asabekadun hamekan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amal fulu mi ekadek fan korabban jihwana yanwa bura masakkettakan heterumus bekalunna mi feni wadayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktidawum gotun koren jihe muhimmu kammege gotuga den eduhuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis korevi e wahake fahuga busa ibn sumayya maaneki ibn sumayya ge dariyan huri ane nikamit kamaye nota hitamege bodu kamaye taqtuluka fiyatul baghiya nota taqtulu kal fiyatul baghiya mi degoto vis hadis ge ibaratu ga ade kalek faanu gatulu qurani baghin ge jamaata kunne den mi ekan ma fahum hinga dakan argumenna fahaga wengen dan ema mi usasuga hama mi Handhagu Hanguraamain ge terega almenna faha korave muhimmu ekkamek gotuga den kurin algon ishare kuri gotunu tawmenna ishare vi gota komme dihe bekala ka salis mushuge minwaru mi konuma hama jesse viruga haduhu ge terega e bekala mi Handhagu kone nimmawalevi ilmeri mi fettawga bayan korani ei fashas moshe digu minuga algon korin meter ane mi fulaminaki haimosha dihamosha දෙමිදුගේ මානකි ආම්මු ඉන්සානකන් එක ෆසෙහෙන් හොරස් කොල්ලන් නොහෙදේ ගොත මිසමානුග මි අස් අහුග මි ජම්පු කරා මිහුන්ගේ මි ජම්පතක බලාරුගස් ඒ දෙමිදුගේ මි දුරුමිනන් අහුග ඒ හොරස් කොල්ලමකි ආම්මුකෝ ගින මිහුන්න කොරේවරුග කමක නුවාන එහෙම ආම්මු හාලතුග හොරස් නුකුරවේ හා දුරුමින ලාෆ මි කොනේෆා මෙවැනි අදි ෆුම්මිනකි 3.2 මීටර නොත hamukama ilmerin faha korawa funane den ami bay befulun e befulunge mi hedun koluge teriya veli alu wagen ufullawa alu misaka abubakar ge faana amur ge faana de bekalunge mi feran kol alu men divihin kiya gotu vejje unga veli alu wagen ufullawa alu vikama wani bekalun wes handa kono bra masakkatu ge alu vir bandu have warbal fulu masakkai ane koriya gendevi ehennam mes alu men faha ge wegen di mihuri akamaka akuges Handhagu konevigen di ashabun ekama devi samalakam getene den muslimu Handhagu konnamun di eruga munafiqun di muslimuna malamata furasara kuramu ei miga agumen emme boda faha koren jehekam mi bodeti harudana masakke hingamun daru e masakkatuge ruhu gelle gota islamun nan eruwes adi miharwes kantata korimati wakan ei agumen faha koren jehekam islamun malamata furasara kura mihun ez zamane gan sus nuwakan agumen min eba dehawegen dehem muslimuna malamata furasara kurmun dia muslimuna ku masakkata bayfara nukumefa emihun filagen daka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudya kanula madina gosule baykomuga ane munafiqun wegen di mu'minuna mifada beenume dima vejja rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun hudda hoddawange bekalu madina vedewdanamani madina ge ekorawan jihwadana masakkapule furihamumun he amalu ge beenum fuluga ekorwa masakkatan alun ebekalun rujuwa wadanama de mita alwmen faha korweni mi Allah subhanahu wa ta'ala mi wahakata qur'anuga wani wara saf ko bayan ko dewafa suratu tauba suratu nur ge fastulas deen adi fastulas timwana ayatuga innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا مؤمن واكن كشوري الله شاء كلام رسولا إيمان بميهم كمجا أدي إبومك muhimmu kamega ekalek faana garihuga evren vejjenama ekalek faana garihun izna libijjema daanden evren nude hamakashorun kalek faana garihun iznen edemi hun dannashe evrenni allah sha ekalang rasulan iman wa mihunne fa evrenge bay kantakataka kalek faana garihun evren iznen edijjenama evrenge tereng kalek faana qastu korwe miheka izna devwashe ade evrenna faafu semon allah hazratun ediwadanna washe hamakashurun allahu i ginaginen faafussawa rahimun taraskalange tiyabamihunge ebbeku anibbeka gowa ule faden tiyabamihunge meduga rasula gowa nuleshe tiyabamihunge tereng izne neti filagen damihun hamakashurun allahu denewadigen vete fa ekalange amurfula khilafa mihun na balay nuta vendeni vi azabe jihidane kaman euren birwetiwa hushikame ade mitaga alumenna mi faha korveni muslimunna hagigatuga ami malamata furasar kurmihun bunamun die evwahaken ei kalemen bunimunun he ane faris karya mi sham karage tantan fatahave tantaga taludanita timam menna Libey nun mulani amil rashuga hama ajihige nutube war haatige mulani ane gado haje korum mes nangala hama jihi beera nukumile war nuigene nut hama jihilan ule war nuefa hemwima mi halatun eba angade kalemen tidakka wahakek evves ane hama jehe wahake nukanti ane hama dakka hadadan dakka wahaka mikahala bastakun muslimuge hita ane tadwa fada mi malamataka furasara kuram die ehmwima min alwon enge mi dani e zamanuga wes asluga ekanta kuram die kam den kuren alwon hama mi Handhagu terega Handhagu kone ulumuge terega ammara rasula korwe hama hadis furihama hadis divko alwan dannawa tibe fulna hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun abi sa'id al-khudri riwa korwani akhbarani man huwa khairun minni den abu qatada kama an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ammar hina yahfuru al-khandaq wa ja'ala يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتل كفية باغية أبي سعيد الخدري كبين رواية جنبه كلك فان ودارة تمن كلك فان بره هيوكم بدو ميهكو أي أبو قتادة كما تمن كلك فان خبر ديفاوي عمار خندق كنوم علوم كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلوي ما عمار خبر ديوا حديث كروي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبلون عمار استشغنوغا فيرمالوا ودالوي ibnu sumayyage mi halatuge nikameti kama nota mi gos kama kalek fan qatul qurani baginge bayge atunne adekale fan shahid wegen di mi siffin Hanguraamain ga alik fanuge lashkaruge terege honnawani kohema mi denne vi hadis ege etan aharege fahun anika denne vi gotu kan hinga dakan ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulutawge tedukan almenne emi hamawa etan eta kame ekalege fana fahuge hinga de kan tatawge tereng mi ekkamen ei ehema mi kantatakun almenne engen dani Handhagu ge mi konumuge tereges waram muhimmu kantatake hinga di mi Handhagu Hanguraamain mi gaagun benna khasakate game mi konumoge terege hingadiye me muhimmu kantataka adamege beham ishara korwa faha korwani Ibrathaai Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin kalefana meduga e gengulubi adabari gotta e bekalun kommehen tanaka beenuma ko jihige modano jihijikamuga waanama Ibrathaai Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun hudda hoddawagen oni wada nugannawa adi ekama nimodatma foga viha sawaken embri wadagen e bekalun masakatuka bayar wadane wahaka demme Ibrahim ge wahaka suratul nur ge e ayat gon menne bayan ko debah menane adami kuring awani ishara korota me muslimun gaygandaka bunakamu gawana hataru duhoge terega me Handhagu kone nimmali duwale reganuga bodbaga kone nimmali iruga nimmali mafoge mi Hanguraamain tayyarwi eru makka ge lashkaru me ai me makka me gurashon hage me hataru has mi hunna adi bani gatpanu hage me terenga ganaka has mi hunna me mi hunna ai ayaruga muslim itibi Handhagu kone nimmafa ade mi Handhagu mi mu'minuna firno hinduga mihum danani kike walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مؤمنون أحزابك كونفاوا كون يعني mi kor fenon hindaga me bunye mi Allah ekalen rasul ahar menna wadu kuraba kantatake Allah ekalen rasul ahar menna wadu kuraba fani heu kantataka she ekam sabun mi hunge iman kan iturwegen fewa iturkam menui hamayoga mu'minunna akoche da munafiqunnan e manzar fenogen menike bay yaqulul munafiqun wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura mi ಮಕ್ಕಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಗತ್ಫಾನ್ ವಂಗಾಗೆ ಮಿಹುಂ ಲಷ್ಕರ ಗಾಗಣಕ್ಕೆ ದಿವರಕಂ ಹಾಸ್ ಮಿಹುಂ ಆಸ ಮದೀನಾಗೆ ಬೇರುಗ ರುಕುರಾಲ ಮಾ ಗುಡಿಗೆಂ ಮುನಾಫಿಂಗ ತೆರೆಂ ಹಿಬ್ಬಲಿಕಶ್ ಮಿಹುನ ಬುನಿಕೀಕೆ ಎಮೆ ಬಿದಾನೆ ಮಾವಾದನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವ ರಸೂಲಹು ಇಲ್ಲಾ ಗುರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ರಸೂಲ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆನ್ನ ಬೊಡಾಕಮ ಕಿಬರಿಕಂ ಕನಿ ಮಿಹಮ ಕನಿ ಮಂಜರ್ಗೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆ ದೆಕ್ಕಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಖಾಲಿ ನತೀಜಾ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆನ್ನಕ ಮಿಯಕಂ ಹಾಸಿಲೆ ನುವಿಯ ಅದು ಮೀಗಹಮ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಮಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಎಮಂಗ ಸಫ್ತ ರುಕುವಾರ ಕಿತ್ಮಾ ನಬಿಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ರೆಗೆ ಹೈಸಿಯತುನ್ ನವರಿಯಗೆ ಹೈಸಿಯತುನ್ ಕುರೆ ಬೈ ಕಂದತ್ತ ಕರುಣ ಬಲಾಲ ಮಿತನುಗ ಅಗುಣ ವಿಸ್ನಂ ಜೆಹೆನ ಮಿಸಾಲಕ ಕಿತ್ಮಾ ನಬಿಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಖಂದವ ಕೊಂಡುವಾದೆ ಏಕಮ ದಿಫಾಯಿ ಫಿಯವತಕ ಬರ್ವದ ಕುರೆ ವೀರು ಕುರಮ ಫಹುಗ ಖಲೀಫಾ ಹಮ ಐಕಣಿ ಮದೀನಾಗೆ ಎತರೆಗೆ ಕಂದತ್ತಕ ಬಸ ಖಲೀಫಾನಿ ಮಿ ಅಹಮದ್ ಕಂ ದೆವ್ವಿಕಂಗೆ egoton kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkage mi lashkaru mi bodu gabira duniya iti beru tibi spapawasta muli duniya emmem wegen kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e kalefan ashabe kalunge wasnata neti kollumattaka kuri masekka enge kit ma nabiyya sallallahu subhanahu wa taala mikon sifa kurabwa fani agun menge mushrikun hita wara taduwegen diya kamek gotuga emi honna wara balagan mundagu kamek gotuga e laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kaseera mane kale mane ki kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ki bag agun menna riveti wegen wa furiham namuna ve e allah akhirat dua ede miha adi allah gine gine handuma kurame he agun me geni kommetes kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay kalefa nikamed kollumattaka adi emme dostar tibi mushrikum masek wala di miharos bayaku ekalefa shakhsiyatu hutru kollumattaka masek kurikam gabias mikamaki ekam vedawane kamennun de kalefane ki agun men emme hewegen wa role model kama kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hangurama lashkar annadi kitma nabiyya amru kurevi mi hisnu bani harisage notal killage teriya madina tibi anghenonna kudakudinta emu rakkatere motun etanuga emihunge hiyawase gotuga betib emu rakkatere kurma e kiwegen miga aslaki faharegga gonme egen hangurama nikunna sahabin emihunge dambedarimmi mitami tibeni mushrikun emihu kudin hisaru konnote emihu atulagen o tasiru gotuga emihunna misalaka hamaladi hikan komme miheka semihe gambe emihe balikati emige balifa mi balifain ove ena gambedarin mifada kamme kofiya magon megen den emiha kam majburi take kurimati wan ehme kit rasula sallallahu alaihi wasallam emihunge bekalon hittaka emihu rakkaateri kamuge eda me anghenonna kudakudinna emuge nikameti kudin emu rakkaateri kamuge fiyawale gotum ekalefan mikanta kuravvikam ves mi hangurama gonne faha kogende adami kit rasula sallallahu alaihi wasallam me ane sahabinge medoga mi khandagu mi difa kuro maseke baswalevi ei khandagu khurasko gannan mushrikun lashkara hamla din mattaka adi kafirunge hamlata difa kurun endevi maneki duhoge mi saharwagato frigen gos irosenden ebekalo khandagu difa kurumuge tibbe viruga mi muslimunga mi atun hatar namad faitegen diyawa ka gonmenna engejje egatun kid man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekama ishara kuraba mi hadis kuraba bukhari ge dalam enani mi رسول صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس mi hadisa gon balala re kalefan dane allah subhanahu wa taala mihun gelluma halaku mi wor korabashiye mihun aharmenna medramade konga asunamado mi man gelligen demoge mi sabek mo gave gendiye ade denge fo ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam namad natalun korabika gormene deme ke zidin go ha ka ishara korabafi ade ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi sahabinga jamaate ke bekalu makka ke mushrik terege men wadanwa mi ane ikrama bun abu jahla mi amr bun abul wudda adi mi ane durar bun khattaba mi ko jamaate bekalun jamaate ke mi hu makka ke mushrik terege men jamaate ke mi hu khandagu ke tankulen hani dimaya ko huras korawon fittima ali ke faana ades ane mi abbad bin bishra mi bekalu gen emihunna hamala debba emihun ane gatulu korobone note emihu passawale bone edimalo wara bagotes korma ibran takol kurko awna ami kurko dannawalam beenwa wahake ki handagu hangurama mi baavri jamaatak balairugo vejjiya ei ade misaka mi makkaga mushrikun hataru has mihun ei 301 ha enhas fasateke jamalu
emihunge dida ufula mihekun huri Hanguraamain duhuga ane qatluwegen dia Talha bin Abi Talha ge dari Usman bin Talha Quraishun mi Hanguraamain nukuin iruwe Ghatfaanun hege mihun nak nukuin ei enhas aswarun iba mihunge veriyekun huri Uyainat bin Hisn hame emme fizaratun hege mihun mi Hanguraamain nukuti Haris bin Aufuge verikamuge dashuga hataro sateka mihunge jamaatakun de Sulaiman hen haisateka Hanguraamain Talha bin Khuwailad verikamuge dashuga vi asadun hege bekus nukuin hame emme ashjaun hemes mi Hanguraamain Quraishun nayakuge bæru iba mihunge adaki hatar sateka Quraishun nayaku mi Hanguraamain nukuin lashkaruge adadaka mi huriha ben ekkolli mi wani ei dihas ahemi mi bæverun takar nisbevegen asluga ahzabu mi asfa ukkama faak kurun ade mi Hanguraamain mi mushrikun adada behegotun ane alman Bukhari ekelefon fotoga vidala honnani Madina ge tibi anghunna kudakudinna muskulinna emmen himanagen bes emihunna evvaren nuwiye maneki evvres mada adege bekalunne wata mi lashkareke kid man nabiyya sallallahu alaihi wasallam Hanguraamain tayyar kuraba fani gagana hataruha hinga bekalun kama ergine riwayat ga asmane magun menge program ga miyeduge wagutu mi hisaba hamma ga agun mi nimmale hawake mo kurin agun menge mi program taka tibe fun debba mi samale kontaka tibe fun warabada shukur danwa ade agun menne ko badage maluma debba konta ka Sheikh Ibrahim Ahmad khasaka de warabada shukur danwa agun menge huriya program expire wada debba tive ade Sheikh Izzuddin adi agun studio ke kudinna mi ane library ga mi masake kora huriya ko dimes khasaka de shiuna agun warabada faha kora warabada shukur danwa agun wa agun mala subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.